Kamu tak? Namni tokko geerrasaas ni jaani manguddoon teenya waan kana mirriisa jettiini anis yuunivarsiitii Maramaayaatti barataa meedisinii waggaa 5ffaati barsiisaa kiyya dura dhaabbadhee hangas caalaan dubbadhu niin sodaadha ayyee ammaan tana gara mirriisatti dabarra dhagahii dhaggeeffadhu gorii gurraa fudhadhu osoo bochuu kofalta osoo gammadduu deekkamta anuma si cinaa sanirraa kunuu fudhadhu afaanii baafadhu bakka manguddoon bulte mirriisaan beekanii bakka manguddoon bulte mirriisaan beekanii bakka goonni gale geerarsaan beekanii bakka goosni jiru waabee barashiidhaan beekanii bakka aroosni jiru dhiichisaan beekanii hojiichaa lammii biyya Oromoo gootummaa fi arjummaadhaan beekanii deemmana taatu malee leehoo kanaan agarre haati gaalagaa malee bukkoo kanaan agarre Hullee guchiidhaa malee hurfoo kanaan agarre hudhaa bilchaate malee huumeeteellee kanaan agarre yoo barannee wal barsiifne malee yoo dhaloota jijjiirre malee furmaata biraan agarre odaa hawaasati qaba sadeenuuf irraa qaba Jalaa bishaan qaba gubbarraa firiidha qaba gaaddisa Oromootaati yaada qaba namnummaa waa dhalee qabu ilmaansaa barsiisuudha qaba odaanni dhaabbata huunoo gamaa mul'ata dhaloota barateetu mirga isaa falmata dhaayinsa jeneraal Taaddee Birruu daganne seenaan nu gaafata yaa booreettiin korbeessa dhalte gachiisuudhaaf rakkatte dhaddeen ilmoo dhalte arraayuudhaaf rakkatte durubbeen lakkuu dhalte huunee guddisuudhaaf rakkatte baradhaatii wal barsiisaa yaa Oromoo teenya karaa kanaan yakkatte gaalli daree rakkufee fardi raaree gulufe joollee maan barsiifne yaa Abdurahmaan Yuusufe hulaa heerumaa siibaneeta barnoota maaliif si cufe yaa baate maalumaa si cufe qotiyyoo qonna didde biyyoo haraa geessanii gaangee faggaara didde diida waalee geessanii harree baachuu didde hullubaas geessanii ilmi qaalii baan qabne barataan barsiisaan kabanya qabirraa fageessanii naachi gobeen diinjiru raamnis taate malee gammoojjii migilli waan jiru yoo daree moo taate malee kijibaa fi annaan biyya waan jijjiira yoo sammuu taate malee yuutuubii fi tiiktookiin beekaasin godhu yoo barnoota taate malee bishaan xiqqoo laga yaatu billaachaa itti gama ija
Boso badu dat hono titi chai tigama. Garnoni na lubuda nama gariban jama. Garcuma kenyarra daltara tokolle tatu fitun dirkama. Nama barno tangkam nego wa mambare terkacu fitigama. Wadal tanin darina rakatani nirarina. Nedar tarakhenya gorsana tille narina. Obole guya genolu guya bole zanolini. Amatulle kamayi charra kiteise asawanolini. Karlo tage dijabado Facebook ko jala demte hoye jechanolini. Barana biya imbaha adilena gurgura. Barana manca bika dimba fada dala chana gurgura. Dimma fude dimma najara oruna chimura. Obole sakiyas lo danga dibe manca ninjichira. Nakiya manne thana humdao barlo ta tudura. Rakko tuda jira be kumsan nuzura. Anadun kalne male baku nilmoni kawa. Dimadambi ne male dupate viram bukab ne male wallalan dugani kawa. Jeji billi da kawa ridambi da kawa. Hono dambi challe ni kawa. Nanu mawa dale kabu ilmam barfi majur kawa. Dabbali numam bayo golja boye kabu databe. Ram sid numam boye go gana cha vidu databe. Undu do rembe khani du ko karembe khani. Idena namako soele ratu be khani. Ote bula jawa utasadim be khani. Hire salon kabukulu sadim be khani. Najida kali dirga kalne bokumate te bulu ram be khani. Apa ilmu daya tu ilmu zabarti wajudan behani. Hawas karen kamavi kama haran kibe marama. Baratan toko daftara daba varno tatabe huno anumavi isini tutiga matama. Akanan jadi agadi chalemi diyawani nanje tunega. Bomba zimbule auta alitim bari sifate. Sakari tambule ona ayatim bari sifate. Darwata jatim bule ifatim bari sifate. Gabran bule uno yamo au baratim bari sifate. Mate kayo mamati ni simbira ayate. Ana bule kamana jira dubi namana. Guli